Letakhamuti lekadze tiphila ngekutsenga emanti isikhathi lesicishe sibe iminyaka lengemashumi kulendzawo titsi setakhohlwakala njengaloku timbombo ita kulendzawo tibabete emanti isikhathi lesidze ngetulu kwaloko solo tihlala ebumnyameni. Kubabete kwagezi kusiphilisa matima kuba matima kupheka nekufundza kwebantfwana kubi malula. There's no electricity, no water. We can stay even a week up to a month without water, no roads. Lomele lehhovisi lebuholi benzabuko uthi bakhulumisene ne-Eskom ngekuphakela gezi kulendzawo kepha akwatiwa ukuthi letakhamuti titawufakelwa nini gesi. Tribal office. Sikhatsatekile kakhulu ngalesimo letakhamuti letiphila ngaphansi kwaso. Sitawucinisekisa ukuthi sikhulumisane nebantfu labatsindzekako. Takhamuti titsi lesi simo lesiphutfumako kanti-ke titsi titawufaka incindzetelo kumasipala wendzawo kutsi made kuhlangabetwe tikhalo tato.